Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru wei ar nyau lai ka jingbom biang gar kompen poi boarding electric na katanat sam boarding electric jonga jela kam dei shu kamat ka batmai Hendrik gede kamat ka bala jui kran na ka por sa ka por bat ki kenhon beper ki jupen sngo shegane ka tanat trekam jonga sarkar ka bagane ka jingbom biang boarding electric ka jur bha khamtam sigi thang nong kendong ki badla banong banalor ka jingbom poi bha ki kampen roy ki nong kendong ki mat ka wei ki jinge hadin jong ka waipan uba Charles Marngaro bri MLA ban MDC ka Mohoti constituency na Ribah district hene ka singu lej ban ye kendu kerpang yo menteri sarkar ubri pe ye ka tanat sam boarding jong ka jela u 80 mondal bat bu sendan dak jeng tho hakmat jong ne menteri sarkar na kebenta ban kentu ban wengno ikne jeng e jong pajba hapo ka constituency jong u ki bau ne MLA lo penpau bagi than ki ba syak ta jur bha ki kentup ya ka than Mohti baro ka wei ka than sondan ka than trai ka than siang bat ki senong ki ba kham sekendong jong ka constituency ki balamat ya kene jeng e khamtam ki khana school ki badan kam ya ka jing sai ha ba ki dan hapdeng jong ka jing pulekot khamtam ha ki por exam Shushu hagine ke jing tho ke bau ni nong mikmat pajba ka Mohoti constituency ulai jo menteri sarkar ula kedeuru bagi senong ke baladon ye ki post electric bat ke sainar electric nadu usnem 8000 khat pra 8000 khat khandai ke bala yo jingerap lengba ke skim Din Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana lane ke DDUGJY Henry Omsyam 48 poi ya ke boarding electric hadu gini gisngi sigini ki senong ki bakentup ya ke senong makdo ke senong muska ke senong amjong kasinong markhang duba kasinong amdu bigat kasinong ampreng bat kasinong nong pemai makdo pi kadau ke jingwan ni gede gijing e ni kibangi kendo apa konstituensi gijing e kiba nak pos ke por hakba kum nong nikmat ngadu ke por mengadang lotang UNDC kalau persang ban simkia gede kam nak pos ke por ndrei UI ba gijing duna ki bobon hak konstituensi kebangin pala ban biang hadu mata jika jingwan jonga kalau kedan agli kiban kong sam e jadi kepon kabaning kong kade kejing bombiang ka electricity supply kejing long irregularity of power supply kani kalau tak sibun ya kinong suksum kini kisnong kibahajan musning kini kisnong masenda amroy kamang rong lakum no ru kinang kham yo ye electricity kinang kham bi ngam ong ba kilong 100% gibi kidona hi hre kwa ban pen pawi pi hne ba kidon kisno kum Mohoti area ke Sonidan area ke trai area bat ke siang area ini kisnong baru agini ke area ide kisnong ba mat sha ke jige ani thu ipi ba kisnong trai ke area trai hake sisngi kinyo light lane kinyo electricity tang kumba shi kenta bat akanta to kata kamdei ke jing e la dei sisa ke jing e ke makra ke jing e nak ta ki kena school kumno kin kre kot papli benda ki pen kre ye examination ki jong ki padeng ke jing dum hak pendon kam tung ke por dai de syarat ini ke jing e makra ka ba ke jing e jong binom song benda ki tanjong ni dan pun ba kibriu kibat hanja in penon kamsa da ketuka istri mo ka iron da unga sei isu por kam isu ila penon kam da ketuk electric iron laneki istri da kamai tenam ta ko i jing e ka ba i kendo hag ba de bat kinong trai ki furniture nalor ke jing kerdu kam ke jing kerdu jang isamla di persang banle de skill development program electricity kamdan sei kalau jong ki kon samla jong kadong katai de alor kene ga persno yo minister bat nakalian ga jong uru mandag sni ulah pam ya kejing sosi kejing sodiau halor kejing yo jikep bat kalong kuni bat nakalian ga jong ulah ong bat hadien banglami namne nakama jong uni sabut dinno igani kam ban banwat jingtip ke ai kadang dei malumala ko muciye thu ipi kadau hi ke bangidon hani nglap persno yu kadai ke shortage of manpower ka jingduna jong kinong trai ani thu ipi ha siang
we line man ubala yam nadu kesenam arja sipo hadu mendam pada refleksi di mana menteri menteri jadi kamu kan ini kita jing ke kerau ke bangimat ikan do hadu ba ngaku nong nikmat itu ipi ngan lek syukum no ki phone call ki bawan ki begitu ingai ke jing dengan manusia wan bagi kendo ban kerpat yo minister dak bangla kerpat jeli obat immediately kalau ikat bala di manusia ya kena kam kita ri ban kom dan kumba ki bangla tha omni gidan kumba nyutli dai gidan kisnong ki bubun kisnong kumka kisnong orlong sodali kedi kisnong ba kampaji bat ki wi kisnong ki baman ki bala da ka electricity ka pohi ki kisnong ka mon ti kisnong ni lala ban connect lang de kiwai pada kisnong kiba ngampak tho kene gelis idan hi kiba nun sikiwai ki area kiba phak direct dengan jing tho di kisnong tmai kita na tamon ra ni dai ngam submit office makin yo ya ka electricity ha kisnong ki ini benda yang kisnong berdekan waktu berdong gini bade pat kisnong ki badan hakikan waktu ngimla banlan ni ki ba ke jingmi jong ke jingkuma la ka pos ko la da on rak development na bagaya ke jing petot kidang pio da tang iwei skim ibarat tu kadang ke jing petot jenrai hak bade bat ki border nga subha bani thu ipi bahagi por ki ba common shwa la kaliang jong government kila ai da kini kisola home solar dia mentang wayo ka komplain ba ki bobon di snong de go ini ki solar ki joki home solar ki bon ki blado ki blaton dia bade bukan hero ngila discuss ba ki nong ngelam snong ngila discuss ba ki sunjuk ki nang ba snong dia bade bukan ni ba ka depat ka wei pat ka benta ka banga kom nong mat system de benta ba tholak di la benta joki ka bade ba connection ban I like electrification na ka benta kini kisnong haru kabening kong kisnong makdo kisnong maska kisnong amjong kisnong makhang duba kisnong amdubigat kisnong ampren kanong kemai makdo kini kisnong ni tu ipi hadu menta 4 dan electricity bila mundur kini kisnong kide hajan musiam bat pihak sejak kirot asam pinya setengah masau 1 kilometer pihak kejar pipoi dari gini syampat ki bompat dan electricity dan kuat bani tu EP bahagia senam ara zakat perabat ara zakat kegai kadang ke skim ke bana kali ke DDU JGY 1 hak ba kila sedang ban connect ban pendai ki wire kabel kila bo ke transformer dari ke solusi kalau ba hadu benda kita kila sujud kila susakama kila supra bat hak ba de bakani nakaliang juga rawan berkerpat jauh di Indonesia. Balakum no hak juk saya kilomita. Apok ke konsumsi imdaisu banang dan kilomita longsam kibom dan electricity. Di halor kini ki benta kini ki atli ki benta. Ki bana kalian juga rawan berkerpat jauh ya minister jong power. Baun le ai nama kerja jinge ke jong pai pak ke ba. Nga nakaliang juga no hikmat ni. Nasodiam. Nasusi banyu ke jinge bagi pak kimat kindo jangan tip nak kalian ke jong minister dia ulahai ke jingkulan mo ulahai ke jingkulan ba kalau ikat pala musim piai mereka di jingkulan ki bubut di bangilaya mensuang lai kendo saka department ngak kampat wan minister report mengelola besi lai kendo nadu di report penkeran ini giju gijing ya nre hadu mendagi dan ki balong ba bubut ki pala dengan kami nanti yang ketiga pemerintah bana kalian minister of power etimondo musim piai ke kam bat ki pai ba kin lai na kini giju ke kebangi mak itu 20 kata